Siyababingelela abazalwane egameni likaJesu. Siyabonga abazalwane sesikhona enkonzweni emthandazo. Ngisacela sithandaze. Baba wethu longcwele, siyathanda ngokubonga nalamhla kusihlwa Nkosi usesilalweni. Ungilophezuka konke, siyathi thoba phasi kwesandla lesinemandla. Baba wethu longcwele, siyatibekela altar sibema living sacrifice. Baba wethu longcwele, uNkulunkulu othembekile. Babe nangalesikhathi Nkosi sathi afunza livi lakho full of power. Dala kithi lesingenako sibe nako. Linemandla waliphefumulela. Aliphelelwa sikhathi nalamuhla. Siyabonga baba wethu longcwele sesubmit phasi emandla livi lakho. Baba wethu longcwele singitathu mona tibonga Nkosi. Wena lohambe nathi Nkosi kwade kwabala. Siyabonga Ndvodza Yembi, siyabonga Jehova Sebaoth. Siyabonga tikhonela yena, siyabonga isewendalo. Siyabonga wena onguye, siyabonga dwala lethu. Siyabonga mpheme wekuphephela. Siyabonga mkhululo sikhulu etimeni kwade kwabala. Thabatha Nkosi udumo netibongo nalamhla kusihlwa ngenxa yegama likaJesu Kristu ophilako. Amen. Siyababingelela abazalwane egameni likaJesu. Ngingumntwana waNkulunkulu, ngibonga umusa, ngisinzisiwe ngemusa kaJesu. Ngiyatibongela kakhulu, ngigcinelwe ukukholwa nekuphila. Ungumusa lomkhulu loyo. Ngihle ngikhumbula kahle ukuthi mina ngatholwa nguJesu ngoba ngangifana nemvula elahlekile. Kodwa uJesu wangithola wangizuza ngemusa wakhe. So lo musa kaJesu angifisi kwenda lite. Ngiyawutreasureisha lusuku lokuthi ngisinzisiwe ngalo musa. Ngoba ngiyathi sitamntono bethi ngiholele kufeni kwaphakade. Kodwa umusa kaJesu wangisinzisa. Lazathi umpostoli Paul akhuluma naTitus athi umusa kaJesu akhuluma athi umusa wokusinzisa waNkulunkulu ubonakaliswe kubantu bonke. Athi lo musa usende sikudzele kungakholwa kulesikhathi samanje siphilile kulunga nekwesaba uNkulunkulu. So ngiyanaka konke lokhu kwendiwe ngumusa kaJesu. So bazalwane nginaloko engithi nje bufakazi bami ngisetimisele kuyikhonda inkosi yomsa isibusise. Mhlambe singakafunzi livi laNkulunkulu ngicela kubika nababa pastor ukuthi ubambekile ngikwangekho lamuhla. Ngicela ke sifunze livi laNkulunkulu la encwadzini ya 1 Peter chapter 1 verse number 15 na 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Ngicela ke lo ngasifunzela sifunze. First Peter chapter 1 verse 15 to 16. Ngakho-ke njengoba lowo lonibitile angcwele, nani-ke banini ngcwele kuko konke kuhamba kwenu. 16. Umbhalo uthi banini ngcwele ngobe nami ngingcwele. Amen. Siyabonga. Baba wethu longcwele livi lakho sibusise ngalwendele buhle nababadala begama likaJesu. Amen. Bazalwane sisenkonzweni emthandazo nje. Nginanali livi Nkosi libekile levukile nje ukuthi kulethi insuku sikhonda uNkulunkulu osibitile. Ngithi kusihlwa nje ngikhuluma nalubito lokuthi sithine njengale
umzalwane longcwele athandaza kuNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ongcwele bese uyamphendula. Ngathi bese ngayibamba le equation ukuthi uthandaza umntwana kaNkulunkulu ongcwele, uthandaza kuNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ongcwele bese uyamphendula. Bazalwane, sibitele ukuthi whatever impilo lesiyiphila noma siyathandaza noma siyaphila, sibitele siphile impilo lengcwele. Sibitele ukuthi futhi sihambe ebungcweleni. Impilo lesiyiphilako bungcwele busho ukuthini? Busho ukuthi ehlukanisela uNkulunkulu. Bazalwane, sikhonta uNkulunkulu ongcwele. Kubithi bungcwele busho you set apart for God. You set apart yourself for God use. Bazalwane, uNkulunkulu ufuna sithi thina sithehlukanisele yena. Njengoba uNkulunkulu asibitile. Ngithi nola mavi lokuthi kuthiwa uthi Petro, banini ngcwele ekuhambeni kwenu konke. Yonke imihambo yenu inidalule ukuthi ngilabangcwele. Bazalwane, that is a high calling yasezulwini. Sibitele sithi sibe ngilabangcwele ekuhambeni kwethu konke. So ke enhlitweni yami njengoba lo uNkulunkulu angcwele nani banini ngcwele ufuna uNkulunkulu sibe ukulufuto lwasezulwini bungcwele siphile impilo yebungcwele sifane naye uNkulunkulu kuze ukuthi noma siyathandaza lo bungcwele buvele busiconnect lo uNkulunkulu ongcwele bese uNkulunkulu uyasiva uyasiphendula. Ayikho into lemnanzi uthandaze uve ukuthi uyaflowa, you don't strike. Ngobe ngithandaza kuNkulunkulu ongcwele longivako. Nangithandaza ngisenzaweni ngimebungcweleni, ngigarantii ukuthi uNkulunkulu uyangiva, ngigarantii ukuthi uNkulunkulu utangiphendula. Bazalwane, sibitwe uNkulunkulu ongcwele, usibitele ebungcweleni. Ase sifunzele elinye ilivesi ke sisachubeka sibuka lenzaba ebungcwele. Ngicela sifunze 1 Thessalonians chapter 4 verse number 7. 1 Thessalonians chapter 4 verse number 7. uNkulunkulu akanibitelanga ebugwadleni nasekuphingeni, kepha wasibitela ebungcweleni. Bazalwane, mina kanjelele la solo Petro bavumelana nalapha kubhala khona umpostoli Paul akhuluma nabazali baseThessalonike ukuthi anibitelwanga letinye izinto yathi balo letingcolile buphingile bugwale naloko lokubala kubalwayo ukuthi uNkulunkulu unibitele ebungcweleni. That is high calling yasezulwini. Bazalwane, kungathi kungasingena ukuthi sibitele ebungcweleni. Kuthi anytime sasibitelwe ebungcweleni, hayi kulokunye sibitele ebungcweleni. Awuqhubeke sifunzele usiqhubeke kancane la 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 na 24. Uqhubeka kancane nje uqhubeke ngale 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 na 24. Shangathi uNkulunkulu bekuthula anganigcwelisa ngalokuphelele, agcine umoya wenu, nemphefumulo wenu, nemtimba wenu, kungabi nasici ekubuyeni kwenkosi yethu Jesu Kristu. Yena lowo lonibitako uyawukwenda lokho ngobe wethembekile. Amen. Bazalwane, ngumthandazo ngathi umpostoli Paul akhuluma nabazalwane baseThesalonika uthi shengathi uNkulunkulu kumthandazo wakhe uthi shengathi lo uNkulunkulu wekuthula anganingcwelisa. Uthi shengathi lo uNkulunkulu anganingcwelisa. Bazalwane, nginaka kuna 3 areas mhlambe tindzawo letithipha ngumpostoli Paul akhuluma nabazalwane. Ukhuluma ngekungcweliswa emtimbeni, akhuluma ngekungcweliswa kwemphefumulo, akhuluma ngekungcweliswa kwasemoyeni. Uthi lowo masingcwele kule 3 areas leti kumuntu, kusho uthi lowo mfu loyo makubuya Jesu ngeke abe nacala.
utawutholakala makubuya Jesu a blameless, utawutholakala makubuya Jesu a perfect. Ukuthi site kuye sente njengoba asho umthandazo waPaula, uNkulunkulu esimkhondako wethembekile utawukwenda. Sikhonda uNkulunkulu ongcwele lothembekile lowenta tintfo njengoba vele kulibito lwakhe nguye losibitile wasibitela lapha ebungcweleni sisiphilo empilo ebungcwele. Ngicela ke siqhubekele sifunze linye iverse ku 2 Corinthians chapter 7 verse number 1. Sister ngasemaphethelweni sengina few verses lambalo siyawafunza. 1 Corinthians, okay, 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Bazalwane, njengoba letethembiso tidethu, asitihlande kuko konke lokungqolisa umtimba nemoya, siphile impilo yebungcwele lobuphelele ngekwesaba uNkulunkulu. Amen. Bazalwane, kuthiwa njengoba sinalethembiso asitihlande kuko konke. Kunetintfo letingcolisa umtimba nemphefumulo noma nemoya. Uze uyakhuluma umpostoli phana khona abazalwane uthi ke asitihlande kuwo konke kuze sitokhona kuphila impilo yebungcwele lobuphelele ngekwesaba uNkulunkulu. Bazalwane, mhlambe lokuyilo kuhambisana nalobungcwele impilo yekwesaba uNkulunkulu. Kwesaba uNkulunkulu kuwenta uphile impilo yebungcwele lobuphelele. Sizathu uphila impilo yekwesaba uNkulunkulu. Ulingise Joseph, ngikhumbula Joseph lo wathi abhekene ne-challenge wathi ngingakwenta kanjani kubi lobunje ngone phambi kwaNkulunkulu. Yini abephimpile kwesaba uNkulunkulu ngathi abeyitindile lenzaba ebungcwele. Bazalwane, inzaba ebungcwele yatindwa, akusiyo nje into ekutindwa onke malanga ukuthi usolo usebungcweleni na. So ke umpostoli Paul uyakhuthaza ukuthi ke asitihlande kuwo konke lokungcolisa umtimba nemoya kuze sitokhona lokuphila lempilo yebungcwele lophelele ngekwesaba uNkulunkulu. Bungcwele bufuna bengobuphelele, ube ngcwele emtimbeni emoyeni ube ngcwele hlangothi tonkana lokho kufunwa uNkulunkulu. Ngicela sifunze maHebheru chapter 12 verse number 14. maHebheru chapter 12 verse number 14. Yetamani kuba nekuthula nabo bonke bamvu, nifune kungcweliswa, ngobe kude loyawuyibona inkosi. Amen. Bazalwane, bungcwele busikhiya sekusubone inkosi. Shothi ngaphandle kwebungcwele yimbe kufunwa sizathu kude lisinika live la uNkulunkulu sicinise ukuthi ungaphandle kwebungcwele ngeke uyibone inkosi. Kodwa ngithanza la lesicalo sakhona sicala la ukuthi zamelani ukuthula nabo bonke abantu. Bese ke kuyaqhubeka kuthiwa ke nekungcweliswa. Ngobe ngaphandle kwebungcwele kude lo uyawubona inkosi. Bazalwane, bungcwele busikhiya sekuthi mawufuna ukubona inkosi be holy. Yinto lefunwa uNkulunkulu. Futhi ke bungcwele bune prize yakhona. Ngoba kukhona tintfo longatendi. Letinye tato tibonakala tisono, letinye tingatibonakala tingasisona sono, kodwa ngenxa yebungcwele uthi I cannot do this. Ngenxa yebungcwele kunetintfo lesingatendi ibe inyama yethu itifuna.
kodwa uthi ngencephe ungcwele ngeke ngikwende lokho. Bazalwane, ungcwele bune prize ekhathi. Njengoba ngeke ngaphawula ngaJosepha bekusimo lesa besimfake asekhoneni, kodwa ngencephe ungcwele wathi ngamane ngishiye ijazi because ngiphephisa ubungcwele. Bazalwane, ubungcwele buyadinga ukuthi ubuprotect ngayo yonke indlela empilweni yakho ngoba kulula ukuthi bukulahlekele. Bazalwane, ubungcwele ngoba busikhiya bekusenda ukuthi sibonane naNkulunkulu. Ngaphandle kwemngcwele ngeke sibone inkosi. Bazalwane, ubungcwele busikhiya. Kusasa ngobe kusasa simakathe utawukwenda tintfo letimangalisako emkhatsini wenu. Amen. Mhlambe khona ongasifunzayo isingisi silithinile isingisi levesi lelo Joshua nje 3 verse 5. And Joshua said to the people, "Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." Bazalwane, ngathi uNkulunkulu nakafuna kwenta tinto phakathi kwenu ufuna intingcwelise ngoba lokuhlambulula lapha lesingisi lelibeka certify isho ingcwelise. Wakhuluma nabo labazalwane, okhuluma nabo baka-Israel Joshua wathi ingcwelise ngoba uNkulunkulu utawenda tintfo letimangalisayo. Bazalwane, uma uNkulunkulu atawenda tintfo letimangalisayo kudzinga singcwelise kuze uNkulunkulu atowenda timanga. Uma sina experience umangaliso kubita ukuthi ingcwelise obesenzaweni lengcwele kuze uNkulunkulu atowenda tintfo letimangalisako. Bazalwane, ungcwele uyabufuna uNkulunkulu. Ngathi uNkulunkulu afuna kwenda tintfo letimangaliso, ufuna umuntu otawuma nje ebungcweleni emembonisweni asebungcweleni bese lo uNkulunkulu wenda tintfo letimangalisayo soyenda ngoba sikhonda uNkulunkulu okubhizinisi kwenda tintfo letimangalisako. UseNkulunkulu wetimanga akaguquki, usadenda nakule mihla yethu. Solo lo uNkulunkulu sayawenda wonders and signs. Bazalwane, kodwa irequirement ayidzinga ukuthi ngabantu labangcwele. Nakatawenda tintfo letimangalisako udzinga abantu labangcwele njengoba vela sibitele khona lapho. Bazalwane, inkosi nje ibelenza bayibungcwele ukuthi uNkulunkulu uyabufuna bungcwele. Kude lokunye la kufuna kithi bungcwele, ufuna sibe ngcwele njengaye. Njengoba lo uNkulunkulu losibitile angcwele nathi asibe ngcwele njengaye. Sikhonda uNkulunkulu ongcwele, nathi uNkulunkulu uyabufuna bungcwele futhi ufuna kwenda tintfo letinkulu ze sithi yonke imithandazo sithandazayo asithandazeni singabangcwele sime bungcweleni sitehlukanisele uNkulunkulu. uNkulunkulu tasibusisa amasenta njalo. Ngiyacela babe kunento sithandazela. Mina ngitalu lebongo kwami mangizwise uwe Jesu.